yetti Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴereji makko e nema makko e ɓural e teddungal ko o moƴƴi e meɗen, o nemini en, o teddini en, o hertini en, o hertinani en teddule, o waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, o waɗi en julɓe, o waɗi en jeyaɓe moftanelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi ɗi tawata limore nden wawata andude no ɗi foti. Nema ɓurɗo mawnude on ko Allah neminta jiyaɗo mum on ko fewnugol mo waɗa mo julɗo, waɗa mo moƴƴuɗo, waɗa mo hulowo Allah. Ko ɗum ɗaɓɓa ka hoore leydi ɗo, peewal, kulol Allah, moƴƴugol. En yetti Allah e ɗi nemaji makko, eɗen haani mo jarnude hara wona ko faɗuɗen kon tun wowluɗen fi muɗum, andutuɗen. Neɗɗo no heewi yejjutugol ko heɓi kon, yeynira ko faɗi kon. No fanɗi mo landotoɗa ene no marsude o inna hihi, golle ɗe no yahude hihi, no fanɗi ko heewi kon koygol on tino junde do doga ɗo ɗo ko tuma ɗum ɗon ɗuytoyi on tinna rowani yaade sinda rowani hari fayde koko feƴƴi kon ko ɗum anditete, ko fewndi kon haray no suuɗa. En torki Allah yo Allah juule ewɗelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo nuli e meɗen saabu yurmede. Suɓaɗo suuta kohojo giɗo Allah mo o neliri giggol e hoolare, o neli o jonni mo diina yurmede, diina peewal. En torki Allah yo Allah juulo e makko, yo Allah juulo e sahaba makko ɓe fof, o juula kadi e kala jokkuɗo diina kaɓe jokkuno kam watti batteji maɓɓe ɗin. Allah taw hara ko kan diina ɗon jokkuɗin, allahumma amin. haray fi badi'ati l-bad'i, ka fuɗɗode haray mi jarni mi weltanike mawɓe labe ɗeppere e sukaɓe muɗum, duhiɓe e suddiɓe, sewɓe e mawɓe, waɗugol ɗe golle ɗo, moɓidirgol o jama ɗo fof fi Allah, fi yewtugol fi diina makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Mi weltanike ɓe, mi jarniɓe o association ɗo, yo Allah waɗa barki e makko, Allah waɗa barki e golleji maɓɓe ɗin, waɗa ɓe sabu ha ɓantal ngal ɓurani ka meɗen, jalbeni ndin ɓurani, diina kan heɓa doole, jokkere enɗan nden ɓeydo, ɓutto on ɓeydo. Ɓe jarni weltani musidal ngal fof, wonɓe nder e wonɓe yaasi, karamokoɓe e taalibaɓe e mawɓe e sewɓe, duhiɓe e suddiɓe fof. Torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan en barki men kin, ɓeydana en jawdi men ndin, ɓeydana en teddungal men ngal, ɓeydana en limanu men on, ɓeydana en kulol Allah, ɓeydana en moƴƴereji ɗi marɗen ɗin fof, ɗi en heɓal ɗin kadi okkora en ɗi, danda en boneji ɗin fof, kala kadi iwri ko kanko woni surowo boneji, kanko woni heedowo hakkude wawowo e waweteɗo, hakkude bonnowo e bonneteɗo, yo heedu hakkude men e kala ko lorrota en kon, allahumma amin. Haray seeniɓe ɗo ɓen fof no weltana, no jarna, en torki Allah nde tolande ɗo, Allah waɗu nde ɗo sabu en tolodugol en fopp wano ni ko aljanna ɓurɗo towude, hara lette attaki ɗum kadi. Allah waɗa nde ɗo tolande sabu bakkatuji men ɗi yaafe, baraji men ɗin ɗuuɗa, darajaji men ɗin towne, heɓen wela e Allah on. Haray ko ɓe maaki e yewtuɗo ko fi kulol Allah. Allah subhanahu wa ta'ala no yewti fi kulol Allah e nder deftere Allah nden ko yaata nokkeeli 250 e goɗɗum. Attaqwa, ittaqullah, almuttaqun,
ngol konngol ɗon taqwa fi kulol Allah no filliti ɗum nokkeli buyi e noneji façon no arab wowlirta noon fof. Nokkeli goo ko mantugol huloɓe Allah ɓen, nokkeli goo ko andingol baraji ko woni e kulol Allah kon, nokkeli goo ko andingol wonde mo huli Allah o heɓay newende, o heɓay ɓuttu, o heɓay yaajende, Allah yiɗaymo haray himo wondi e Allah. E noneji ko tawata neɗɗo no haton jini hakkude mum e Allah kon fof ka Allah yewti fi kulol makko ngol ɗon haray ɗum no nder ton. ko hono woni kulol Allah. Imam Hasan al-Basri kanko o wi ko woni kulol Allah an ta'buda Allah ala ma yuhibbuhu Allah wa an tuti'a rasul Allah fima amara wa an tajtaniba amma naha anhu wa zajara wa an la ta'buda Allah illa bima shara'a aw bi lafdhin qarib min hadha. ko woni kulol Allah ko rewirgol Allah no Allah yamiri non. ɗofto nelaɗo Allah on e ko nelaɗo on yamiri kon fof on tigi waɗa no yaminira non kadi fodde taga on na an eɓɓata. Allah no andi beru ka marɗa taga ɗon ko woni yeeso ton kon ko a tagana kon Allah fawama e woɗɗitagol ko nelaɗo haɗi kon ko Allah e nelaɗo haɗi kon woɗɗito woɗo togana wonki mum kin hara on tigi rewirali Allah sina ko Allah lawɗiniri yamiri yo rewire. aslu taqwa min alwiqaya. ngol konngol taqwa ko ngol itta ko e heedode wirdallo hiwgol e honno wiyete sakkagol waɗugol heedode hakkunde muɗum e ko yeddirte Allah ko waɗa heedode hakkude muɗum e yiite ngen. ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam himo maaki nokku goo fattaqullaha walaw bi shiqqi tamra aw fattaqu nnara walaw bi shiqqi tamra. rentore yiite ngen waɗe heedode hakkunde mon e naatugol yiite waɗugol ko moƴƴi waɗa sadaka haysi ko seeɗa haysi ko gokkutun ni. si a waɗi kunɗon tawi ko waɗirɗa kun ko fi Allah faandorɗa yo Allah dandire kunɗo naatugol yiite yo Allah waɗu kunɗo sabu a naatugol aljanna haray hiya etade fi no daɗira yiite ngen no naata ka aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala wona wondema himo mari ko mari kon no lelli haray mo faala yen waɗan mo buyi na buyi on ɓuri mo hittude wano ko tawata kono o faalira noon waɗira hittirimo bi mana laysa fakat bil kammi innama huwa bil kayfi. kulol Allah ngol Allah no yamiri ɗum enen julɓe ɓen no mi inniri noon e nokkeli heewndi ka deftere makko bal o yamiri ɗum nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ya ayyuha nabiyu ttaqillah ko an yo annabijo hulu Allah. ko ɗum ɗo woni wasiye mo o wasino attinoɓe ɓen kadi ala e mofte feƴƴuɗe so wona Allah yamiri ɓen ɗon yoɓe hul Allah. wala gadi wassayna alladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. men wasiyike men yamiri okkanoɓe defte attinoɓe on ɓen
onon kadi men watti on ɗon men yamiri on yo hulu Allah. sen daari e o zamanu men ɗo en taway no jeeya e ko lelliri en fewndo ɗo ko hato jinɗen e mum ko tawata gurdam julɗo ɗam wawata fewude ɗam male ɗam wonda e ɓuttu ɗam wonda e teddungal ɗam wonda e ko Allah yiɗi yarli no jeeya e muɗum kulol Allah. أصبحت التقوى في الغالب المظهر التمني الأماني الأقوال ko heewi kon hande e o zaman mo wonɗen ɗo ko wi'ete kulol Allah kon wonti tun hollori wonti ka haala wonti yela e yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen hande ko non wayi kono jawhar on tigi tigi ko wi'ete kulol Allah ko hulowo Allah ko ɗaɓɓira kon hulowo Allah no wa'ata non a taway ko seeɗaɓe ni yi'ata no jogii ɗum awde Allah ndi non mulata haray no woodi kono si tawi en daari enen no wawɗen noon hande o zamanu men ɗo e lawɓe ɓen no wawno noon en taway no sirti. Allah subhanahu wa ta'ala o wi en o ewnike en ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha ittaqullaha waddi nokkere ɗiɗi wattaqullaha inna allaha khabirum bima ta'malun. Allah ewni en onon julɓe o noddiri en inde limanu inde ɓurde teddude ɓurde handude e noddirede julɗo ko onon yo gomɗinɓe onon yo hooliɓe Allah onon yo hooliɓe nulaɗo Allah hule Allah. Ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe o addi noon yamiron e hoore ko en gomɗinɓe o wi ittaqullaha hule Allah. si goɗɗo e men fewteji goɗɗo hulu Allah seytine ka o seytinta o seytine kere mi hula Allah kere a ɓuura hulde Allah kere ko honɗum yiruɗami ay no anda do si goɗɗo yirama ko boni haray ko hulu Allah ngol manki ko ɗum wasi a wiyi kori hulu Allah ko honɗum yiɗami ɗo waɗi honɗum mi bonni baynama kana الرعيل الأول إذا قيل لهم اتق الله تقوا هذه الكلمة في صميم القلب وتؤثر فيه وتفعل فيه أفاعيل ويفكر مليا هل هو من المتقين في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي آدابه attinoɓe lawɓe ɓen moƴƴuɓe feƴƴinoɓe ɓen si goɗɗo wi'ino goɗɗo e maɓɓe hulu Allah on tigi diwnay o maapa o aana taw si mbiɗo huli Allah o miijito taw si himo huli Allah ka finde makko taw si himo huli Allah ka dewe makko taw si himo huli Allah ka gollondire makko taw si himo huli Allah ka jikkuji makko taw si himo huli Allah ka neediji makko o révisay gurdam makko ɗam fof o ndaara si tawi kulol Allah ngol no nder ton wona seytinal ngol wowlu ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala wi onon gomɗinɓe hule Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin yo wonki ki ndaaru ko honɗum ki hikkini yeeso janngo
goto e men fof yo jooɗo miijito o hasba hoore makko kanko tigi o dartana hoore makko ɓay ko yimɓe ɓen woni anda ko wonɗa gerde kon kono an hiɗa andi ko wonɗa gerde yon tigi ndaaru ko honɗum on tigi woni e waɗude fii yeeso ɓay ko accira ɓaawo ga kon haray ko acciraɓe ɓaawo ga ɓen jeeyi ko accira ɓaawo kon ko acciraɓe ɓaawo ɓen jeeyi an yahuɗo yeeso on koko heedinoɗa yeeso kon ko ɗum tawoyta wonki be wonki neɗɗo wo neɗɗo yo ndaaru ko honɗum o woni e waɗude fii janngo o aljanna na ni tun heɓorta wallahi golle ɗen tun naadata aljanna laaɗo ma kanin ɗum hay gooto nela sallallah sallam o maaki hay gooto golle mum ɗen tun yonata coggu aljanna ɓewi hay an nelaaɗo o inni hay min illa an yatagammadani allahu fi wasi rahmatihi so wona allah untan e yurmede mum yaajune nden kono noon aljanna heɓata ko si wona on tigi gollu be on tigi golla golle honɗe golle moƴƴe inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nusula ɓe gomɗinɓe golli golleji moƴƴi aljanna on wonani ɓe werde mo ɓe yo ndaaru ko honɗum on tigi woni e waɗude janngo fii yo o naato aljanna fii yo o daɗu yiite fii yo heɓu wela e allah ka hoore leydi ɗo ko honɗum on tigi woni e etade ɓay piiji ɗi faalɗen ɗin fof a wakkilanto ɗi faalaɓe laamu ɓen no etade rewa reweteɗen fof fii yo ɓe heɓu ko ɓe faala kon laamu faalaɓe jawdi ɓen no wakkilade rewa reweteɗen fof embouteillage hatta ɓe yaha ndiyan hatta ɓe yaha sonja hatta ɓe yaha siko sonnajo on tigi faala jamude ɗum kadi o wakkiloto mo be ko faala kon o etoto o rewa laawi ka ɗum rewanteɗon fii yo heɓo jon noon aljanna on hiya gayatul gayati wa agla al matlubati aljanna on woni hattirde e kala ko ɗaɓɓa ɓuri hittude e kala ko heɓete ko honɗum mo be e meɗen woni e etorde fii yo heɓu aljanna yen andi aljanna on allah yeeyum inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna allah yeeyodiri e julɓe ɓen aljanna wonde yo ɓe ittu wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen ɓe wara ɓe ware ɓe heɓa aljanna allah on allah fodi ɗum ɗo fodore nde firtatake ko be on tigi wakkilo be o waɗa ɓe jooɗiɓe tumbidiri juuɗe inni allah ko moƴƴo allah tagirali en fi lettugol en no woodi ɗo ko allah letta tawa ɓe ala e wadde sabu ko ɓe naatira aljanna ɓeɗo ɓe ɗayni hoore maɓɓe addinu laysa bittahalli wala bittamanni walakin ma wagara fi lqalbi wa saddaqathu ljawarih diina wona yelagol tun menen do alhamdulillahi en do min yetti allah minen do ko ni e ni ko be ɗum fuɗa ka ɓernde maɗa yi'o kadi ka tere si diina kam woni ka ɓernde ko be ka yaltita be on tigi golla wigol tun diina ka ɓernde fanka ko harmi kon on tigi accata ko yamira kon fayda o waɗata oyna mo jogii diina diina ka ɓernde wona diina woni toon ko goɗɗum go woni toon nam allah wi yo wonki be wonki yo ndaaru ko honɗum ki hikkini yeeso e moƴƴereji ɗo anda kan pellet mo be no faggitade neɗɗo wonta wala e faggitade hay fus sa dartani hoore ma joni ɓorde ka juuluɗa subaka
ɗon ha hewta ka walotoɗa ɗon ɗanagol a ndaari ko wowluɗa konnguɗi ko wowluɗa kon fof e nder ngal ñallal taskoɗa ɗiɗi wowluɗa ɗo fof taw si ɗiɗo fof koka heɓata baraji tun wowluɗa ɗi darana hoorema an tun jooɗoɗa miijoɗa hande mi wowli ɗum ɗo mi wowli ɗum ɗo mi wowli ɗum ɗo mi wowli ɗum ɗo no ɗuuɗi ɗiɗo konnguɗi wowluɗa fof taw si ɗiɗo konnguɗi fof a heɓu baraji e majji in kana kadalika fahani allaka si tawi ko noon konngol yaltugol ka hunduko ma gila ka juuluɗa subaka haa ka waaliɗa ɗo fof ko baraji powɗanma haray yetto Allah haray félicitation laaɗo maki haray heeɓi du'ane laaɗo o rahima llahu mra'an takallama fa ganima aw sakata fa salima nde laaɗo du'anike ma yo Allah yurmin neɗɗo mo tawata si wowli heɓay tono haala makko kan heɓa baraji heɓa moƴƴere ma o tawa so wowli ɗon ko bakka to heɓata o fanka darta golle ko waɗɗa kon ɓorde ka juuruɗa subaka hewti ka waliɗa ɗon jemma golle ko waɗɗa kon fof taw si bakka to heɓaki e ɗum ta neɗɗo yawi to bakkato ɗum ɗo kadi kere ko goɗɗum no woodi no wonɓe wadde kawakeji go no wondi wadde zina no woodi wonɓe yarde beere no woodi wonɓe warde wonkiji no woodi wonɓe ñamude dorogo no woodi wonɓe détournude million ji aden ko watta ɗo ko ɗum ɗon kadi hee wota yawi to dey bone hoy toso koy si toso koy buy hiɓɓindirama haray woni janum ngo maayo e ɗuɗugol muɗum ko cinte hiɓɓodiri wonti maayo ɗe pelle e janɗude ko guɓoy moɓodiri wonti fello si ñande woɗa heɓude bakkatuji 50 ñande wo fanɗude ɗi 50 a wuuri duuɓi 50 sa ndaari ɗum a tawa a heeɓi million ji buy bakkatugoy da neɗɗo yo ndaaru ko honɗum o woni e ardinande janngo dartoɗen piɓule men ɗen dartoɗen dewe men ɗen darten gollodire hakkunde meɗen ndaren ɗi jikkuji men e nediji meɗen taw si ɗum ɗo fopp no hawrodiri e no Allah yiɗiri noon e no nelaɗo sallllahu alih wa sallam wonirno noon kanko no o yamiri en noon kadi en waw ɗo woni kulol Allah ngol kulol Allah no wowlede kala fayde ƴettuɗo micro inna ya ayuha alladina amanu tagullah ƴettuɗo wo wowlay huule Allah ka darsuji huule Allah ka gangunal huule Allah ka conférence ji huule Allah ka tumbodire fof huule Allah ndaren ngol konngol ko wonanen e wolande ko ɗum waɗi batte e men kon tawsi ɗum no battinde e meɗen tawsi kono hulɗo Allah wayi noon wa'uɗen dartoɗen ɗo moƴƴi hulɗo Allah o bonnata haqqe few o bonnata haqqe o firata haqqe haqqe Allah on o jonnita e Allah haqqe makko on ha timma tawhidi laaɓuɗo pos o jonnita yumma makko e ben makko haqqeji ɗin ɗi Allah fawi ɗin yo ɓiɗɗo jonnu mawɓe muɗum o jonnita enɗanji makko ɗin haqqeji ɗi o jonnita kawtal makko o jonnita gollideteɓe makko o jonnita haqqeji miskinɓe ɓen e alyatimaɓe ɓen e ɓe on tigi woni e gollinde ɓen e ɓeygure makko nden ka nder cuuɗi no ardi noon haqqeji ɗin 10 ka ayatul huquq hulowo Allah o waɗay ɗum no huuli Allah ñamaygel goɗɗo hulol Allah ngol tiiɗali taw no huuli Allah fenay yon tigi darta hulol ngol hewtoyali ka haani ɗon no huuli Allah wujjay
no huli Allah jeenayi, no huli Allah ñamay riba, no huli Allah taƴay enɗam, no huli Allah nafata ɓe wawi nafugol ɓen alyatimaɓe e miskimɓe e ronkuɓe, no huli Allah jonɗitata ɓeygu remunden haqqeji muɗum, no huli Allah huɗay yennay e ɗum ɗo ngol kulol Allah ɗo ngol hewtali ka ngol hani ɗon. Hulgol Allah, hulɗo Allah no wayi wo yahowo e nokkure ka min woni ma ka bulle woni, nokkure minande ma nde bulle woni e muɗum. ɗum waɗi Seydina Umar radiyallahu taala anhu ñande go landike goɗɗo o inni ma mana taqwa, honno woni kulol Allah? aɓan taqwa ko wiyete kulol Allah ko rentare. honno woni kulol Allah? o wi ya amira al muminin hal mashayta fi ardin sha'ikatin? qala nam. qala madha fa'alta? qala shammartu wajtahattu. qala fadhalika taqwa. o wi ene ɓay Seydina Umar radiyallahu taala anhu o landama ene o landi afwan o landi ko honɗum woni kulol Allah. mo landi o ginni ene amirul muminin o yahi e leydi ka tawata bulle no e mayri, sa yaade joni e nokkure tawa hino keeɗe bini, hino bulle, hino piiji barbinoji. o wi o yahi e leydi tawa ko non wayi. o wi hi, o wi ko honno wanno ɗon? o wi mi ñori coñci andi mi suɓi kami cippa. o wiya ko ɗum kulol Allah. ñoragol ngol ko waɗugol ko yamira kon, suɓugol ko tippa ka tippa ko rentagol piiji haɗari ɗin. ka aduna ɗo ko lotisa ɗum, gurna men ɗan fof ko lotisa ɗum, no waɗi nokkugo ka hani wonde, no waɗi ka hana wonde, no woodi ka hani rewde, no woodi sens interdit. no andirɗen noon en yuɓɓidiri piiji men ɗin telen kadi ka diina ko noon wayi. kulol Allah si a huli Allah a rentoto piiji ɗi Allah harminan maɗi. no tenti haqqeji wonɗi hakkunde men ni ka huwodire, wota janfo, wota fenu, wota waddu, wota wonu gañalo, wota tooñu, ɓay hiɗa ɓuri, ɓay hiɗa waawi. wakkiloɗa ko Allah yamirma kon hara aron kaali wadde. woɓɓe wi ko wiyete kulol Allah ko wota Allah hattoma ka o yamirma ɗon, wota o yi'e ka o haɗuma ɗon. sa waɗi ɗum hara woni kulol Allah. Sayyidina Ali kanko o wi kulol Allah, o wi alkhawfu min aljalili wal amalu bitanzili wal ictina'u bil qalili wal istidar li yawmi rahil. kanko ko wi ko wiyete kulol Allah ko tawa kala ka anduɗa fi Allah a hulay mapoɗa ana mangu Allah ngun, lette makko ɗen, doole makko ɗen, ko o wawma kon. sa andi ɗum hara ɗenƴoto mapoɗa anoɗa ana. ɓay joni si tawi goɗɗo no andi joni himo surveilla, himo jokka, police d'état no jokkimo, service de renseignement ji no jokkimo, himo andi kaso ngon no udditi, ñande ɓe yi himo waɗa ko haɗa kon wo ko ton o woni ukkoyade, himo andi hiɓe renimo pellete o wattana yiila, o suɓayɗi o wowla, o suɓa ko o gera. o wi ko yontigi ka o miiji fi Allah wo ko yo hulu o ana o maapo o joota, taw si ɗe lette Allah hewtatamo, taw si Allah tikkanamo. o wi e gollitirgol nde cippinande alqur'anare nden, janga nde, wawa nde, gollitira nde, nodda yimɓe ɓen e jangugol nde gollitira, muñño kala lorra ko heeɓi e ɗum. o wi heedi ɗon seeɗa mo Allah okkorma on yondinora ɗum,
hara on tigi pooɗanaaki ɓuri geɓal mungal si on tigi faalama ɓuri ko Allah yeɗi ɗum kon o wona e gañalo o naatay e sendore Allah nden o inna Allah nun ɗaali no sendiri noon ko fi on ɗum o ɓurnani oɗa e hoore makko kanko yo yondinor seeɗa mo Allah okkorimo on ko mettani en fi hande ha feƴƴiti ala ko yonata goɗɗo sina yondinare si mooɓindirama jawle ko woni e aduna on kon fof on tigi jonnama tawa mo yeeli ɗon kadi ɓeydanede nelaɗo makino si tawi ɓiɗɗo adama on waɗanama ayde dogol e dogol kange ha buuri wattama ɗa kadi dogol e dogol ha buuri innama ɗum ɗo fof ko kange ɗum ɗo wattama e sokeje ma ko teddugal maɗa ndara no gas no falira o gollira noon o ndara o inna an seɗɗa kadi si tawi waɗano ɗo hara no ɓeydi ɗum annade ɓurɓe jogade jawle ɓen ko ɓen ɓuuri rerɗanɗe jawle idan ko yondinare nden tun woni ko nafata sayyidina Ali wi sa woni yondinoɗo ɓer ko Allah okkuma kon a yettay Allah e ɗum ɗon a añantamo Allah ɓurni e hoore maɗa hara woni hulɗo Allah o wi wal istidad li yawmi rahil heɓulanoɗa noon ñande wiyete awa ha minani wonde kaari maayi ngol konngol ɗon ngol wowlante wonɗo wonɗo enen ɓiɓɓe adama tagaɓɓe ñande go wiyete kaari maayi on tigi jangiraali fiita ɗum wowle o laamoraali fiita ɗum wowle o mariraali jawdi fiita ɗum wowle o mariraali teddungal fiita ɗum wowle o woniraali miskino fiita ɗum wowle ñande goo yo taw hara nde ñande on tino yangani nde ñande yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓe yanganinoke nde ñande ha ɓe hewti e daraja si innama goɗɗo e maɓɓe innama ko luttanma e gurdan ko balɗe tati o wawata ɓeydugol hay fus e hoore dewal ngal one wadde ngal enen hande si innama ɗo ko arata tawata en sikkuɗen ko o rythme o vitesse moɗen yaara ɗo ko on yareten si innama ɗo goɗɗo e meɗen innama ko lewru pet luttanma ɗo e gurdam taw si sa a daarimo hanki makko e hande makko tawa change ali wallahi tawa change si innama goɗɗo ko lewru woto luttani ɗum on pooɗodirtake e tumbere leydi haɓɓito jatta e tumbere leydi goɗɗo on kala ko wadda inna mi muññike on ronkata juuloyde subaka on ka juulirde on ronkata ittude zakka e jawdi muɗum on yennata o huɗata o añanta goɗɗo moƴƴere nde Allah moƴƴi e makko wallahi innama ko lewru woto pet luttani mo e gurdam aduna ɗo a yiyay mo tun anda ɓe jogino mawɓe ɓe ma kayno mono andi maayay ko arata hikka o welay howondirde mono andi ko arata o maayay hikka o mettata howondirde wal istidad li yawmi rahil gal ñallal aray ñande on ti acci aduna on few kanko o ɗano aduna on no marsude hay téléphone makko on sa composé mo sonay téléphone inata joni a ɓay jongam maayi ko ɓen sodunomi mi ala e sonde hande kadi mi yettita e goɗɗo sonna makko wulla e seeɗa yiyamo jalidoya e woɓɓe goo jala wulla e ɓe ñande fatunde ñande ko ata eɓe jala kombo woni perduɗo on ko oɗo mayɗo si tawi o yoɓanoki so préparanoki ngal ñallal ɗon so heɓranoki ngal ñallal ɗon ha haray no mapini wallahi moƴƴuɓe attinoɓe ɓen hakken ko ɓe wakkili e dewal Allah ko ɓe wakkili e rentagol ko Allah haɗi ɓe kon si ɓe innama janngo amayey ɓe ala ko ɓeyde ɗon hay hunde idan kulol Allah ngol yo wonu jikku neɗɗo o tabita e wonkiji men ɗin yo ɗum yaltutu ando yo ɗum ando ka dewal yo ɗum puuse ha tawa dewal Allah ngal
ya wakkili ha fuu seedo en he on no wakkilide on mo yahata julde jama wiyatake o ko hulowo Allah ko sama kala woni mo jangata few hakkitande mum ala e jande no konti jande ko puyndal ay woɓɓe ka Allah addana ɓe karama ko jon ha ka dambugal maɓɓe kamɓe e karama ko jon juuldata e juulirde wotere darsuno ɗon tawa ko dimanche on tigi fokkita hay nokku darsu fuɗɗe on tigi yetta paɗe muɗum yalta hada mahrum ko woni kataɗo walla na yahuɗo Europe yiltoyi ma yaaɗo Amérique ɗo e visa yiltoya ma ronke heɓude mbuɗi Angola wona o woni kataɗo ko woni kataɗo komo Allah addi moƴƴere ha ka dambugal muɗum wi ihi oynami falaka oɗo wiyatake ko hulɗo Allah ɓay pellet kulol Allah ngol heɓorta majjere wattaqullaha wa yuallimukumullah ko yahul Allah okkora en ganda idan kulol Allah sonti huli Allah yiɗaymo wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin wattaqullaha wa alamu anna allaha bima ta'maluna khabir wattaqullaha wa alamu anna allaha shadidul iqab Allah no addiri sifa ɗum ɗon hule Allah andon Allah no humpiti ko wonɗon e gerde ko hule Allah ande ko ka Allah moɓoyta ɗum hule Allah andon Allah no satti ledde idan haray ko honɗum woni ko wasodirɗen e nde toɓɓere ɗo mo be yo dartu hoore muɗum e hulgol Allah ngol ko andoto koy ka waɗugol ko Allah e nelaɗo yamiri acca ko Allah e nelaɗo haaɗi laɓɓinana Allah dewal ngal ko ɗo woni peesirgal ngal ɗo mo be yo peesana ɗo hoore muɗum o tintorgal o ndaray tun o anda ko kanko woni hombo eto ɗen ɗum ɗo feeña e meɗen si feeñi e men tun piiji ɗin change oto sen wallahi sen woni hulɓe Allah kala mo yewtuduɗen o weltora e yewtere men nden kala mo huwodirɗen o weltora e huwodiral men ngal e dewe Allah ɗen Allah weltora e dewe men ɗen o jaɓaɗe si tawi no nelaɗo no artay no hande si nelaɗo arti hara o andinali hen ko kanko on nelaɗo o ari ka marché meɗen en yeeyimo o soodi e juuɗe meɗen ma en soodi e juuɗe makko ma o daari alhaali gurdam men ɗan ko honno wondirɗen ka ɓeygure meɗen ka kawte meɗen ka jikkuji meɗen ka neediji meɗen taw si haray o weltanto en 100% o inna ko ni tigi mi faalira ka goɗɗum go harayno toon si en anduno ko kanko en sanjayno tan kulol Allah ngol ko be yo ngol tabuto e meɗen yo ngol fuɗo e meɗen ɗum noon wona yela tun ɗum inni noon ko be ekkitoɗen ko yen ekkito wakkiloɗen ekkitoɗen hara ƴetto ɓorde hande inne hande ɓorde hande mi fenata puisque hulowo Allah fenata mi fenata hande kadi Allah wi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin hule Allah wondo e gonɗuɓe hande kadi mi fenata yaha ha wowta ɗum fes no wowto alhulgu bitakhallugi ɗi piiji ɗi wawɗen fof fendo ko jibinen haare en wawata joueur jom fendo ko jibine haare wawata joude dogina oto haare wawata doginde oto ñamowo dorogon haare wawata ñamude dorogon tumati fimo cigarette on kadi o jibinaka mo fima cigarette yarowo beere on men ko noon kadi joguiɗo ɗi jikkuji moƴƴuɗi ɗum ko ekkitite ɗum yon tigui ekkito ɓorde hande mi ƴetti décision hande kadi mi fenata mi janfatako mi wujjata mi jeenata mi añanta goɗɗo ko Allah moƴƴere nde Allah okkimo mi wona e moƴƴuɗo jikku mi wona e neɗɗo ijabi mana wonduɗo e an wo haray weltorayla
kala ko iwata e an kon konngurdin e kuuɗe ɗen moyi hara no weltode mi ƴetti décision eto ɗen en fof wayi noon si en wayi noon enen julɓe ɓen hannde ɓe wona julɓe ɓen hay so en raɗike ɓe naata kal islam hay so en raɗi ɓe kono ko honto albala on woni ko en noddirgol konngudi ɗin raɗoren yimɓe ɓen golleji ɗi kulol Allah nano yimɓe moƴƴi ɓe attano ɓen wonde a tawayno ko ɓe woni e jangguinirde yimɓe ɓen golleji maɓɓe ɗin jikkuji maɓɓe ɗin neediji maɓɓe ɗin kon no ɓuuri ko ɓe jangguinirta yimɓe ɓen ka bindi masahif mutaharrika sunna nabawiya qa'ima mutabbaqa haray en fof etoɗen wa en noon ɓen kadi ko Allah moƴƴinirnoɓe kon ha joni no ɗo makkere on no woodi alquran ɗo sunna no ɗo janggen jikkuji maɓɓe ɗin siraji maɓɓe ɗin etoɗen ñentinen ɓe haray en woni hulɓe Allah en torki Allah yo Allah waɗu en ɗum haray on yaafoto darde wan ɗo yewtere ɗum no waktu haray ko nangi en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗe hulɓe Allah Allah waɗe ɗoftiɓe Allah Allah waɗe ñentiɓe nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo Allah moƴƴi gurdam men ɗam yo Allah moƴƴi jikkuji men ɗin yo Allah ittu jikkuji bonɗi ɗin e meɗen waɗa e meɗen jikkuji moƴƴi Allah fewnonge jikkuji moƴƴi fewnata jikkuji moƴƴi ɗi so wona kanko Allah subahanahu wa taala Allah yafano en faljireji men ɗin fof yafano mawɓe meɗen e mawɓe muɗum karama ko men e karama koɓe muɗum ɓe yiɗiɗen fi Allah yiɗiɗen fi Allah yo Allah waɗu en malaɓe Allah waɗu en natoɓe aljanna wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyin amin ɗoftagol mawɓe muɗum ɗen andi ko e min awjabil wajibat ko yowodiri hakkude yimɓe ɓen kon so wona haqqeji Allah ɗi tentini nene on sahabajo goo landike nde rasulullah sallam man ahaqqu nnasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka thumma adnaka fa adnaka oɗo sahabajo landinelaɗo yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri handude e wondigo am moƴƴu wondigal moƴƴal ɗoftare needi nafa hombo ɓuri handude e ɗum aɗa makki ko yummama o wi si feƴƴi yumma o wi yummama kadi fayi si feƴƴi yumma yummama ha timmi laabi tati o wi si feƴƴino noon hara ko bemme oɗo imo hani ñeeñinde o jeeja o multa yumma makko ha yumma makko jaɓa fiyo tiggo o sonnajo karama ko ɓen no wi'i wonde na farilla on tigi ɗoftagol yumma muɗum telen fi jombugol sonnajo si tawi o yi sonnajo mo o yiɗiri sabu diina muɗum e peewal muɗum e rentare muɗum kono noon no yiɗa yo ɗoftoɓe hay si ɓe inni yo accutu yo accutu si ɓe wi wota o jombu ta o jombu ko ɗum ɓuri moƴƴude Abdullah ibn Umar radiallahu taala anhu ben makko wino yo accutu sonnajo makko goo tawi mo yiɗi sonnajo ha ben makko wi accutumo tawi ɗo be o yaha hewta ka patron o o daara gonno o yahi o inni nelaɗo ɓen a wowi mi accutu ɓe ngo mo welanmi noon ɗaɗo maki ati abaka ɗofto bemma o yaha accitimi aray ko moƴƴi mi conseil a on ko wota o jombumo sina hara yumma makko newno yo ñeeñi noon o rewra e reweteɗe goo ha o convainca yumma makko o wallit ɗaɓɓa woɓɓe goo ko wallitomo kawraɓe makko ko watta ɗum ha ɓe yumma makko e newna so wona ɗum si tawi noon koye moƴƴoyde felore nde kanko tun ronditoy to no moƴƴi hara on tigi kafiday e woɓɓe goo ko rondo felore nde nam amma sonnajo arɗo tawdi moodi muɗum e debbo janano ko honɗum o watta ko waajagol moodi makko wona yo warude wona yo waru wona yo piyu ko haani kon ko yo waajo moodi makko o ndaara ko fii honɗum moodi makko no accude woɗo yahana worɓe janamɓe taw sina hara ko kanko jogii ella on hara kanko woni newnaali tawi ka dagi ɗon wela heɓude wela hettude ka ko dugulayagal tun yo waajo o ɗaɓɓa ko wallamo waajade kono kanko o na kanko wallini sharia
kanko watta modi makko hidde siko kanko ton kadi o yahi o yi modi an waɗi zina o wiyete yo addu seedeɓe nayo si tawi ɓe addali ɓen seedeɓe nayo ko kanko foccete lewru 80 antenen ka zina tuningol ɗon no hulɓini moƴƴi noon sharia on ɗon pitiyali few hay si on tigi yi'i ko o sahabajo wini ko o wi mi yiiri guite an ɗe mi naniri noppi an ɗin laaɗo maki seedeɓe nayo sina ɗum haddum ala dahrika haddum fi dahrika adda o ar o tawdi goɗɗo e ɓeygu makko net o wi mi yiiru guite ɗen mi naniri noppi ɗin kadi hay yito ngon golle ɗe mi nani laaɗo maki adda seedeɓe nayo ɓe fof ɓe seedito sifa ɗum ɗo sina ɗum ko loyru ka ɓaawo maɗa 80 patawa oɗo sonnajo nayo yalto innami taw modi an waɗi zina ko yo waajo mo ha modi an dey wonde ɓe adday rewɓe jaranɓe ka suudu mi anda noon ko ɓe watta toon konogol tasri ɓe waɗi zina ɗum ɗon wattake sina ɗum won tigi na ɗon toni mari seedeɓe o waajo no si tawi modi makko ko laawol aranol yo waajo mo on ɓeyda newnugol yo hunto haaju e makko si woni noon jokkodiri ɗum ara yo hewtuno mawɓe ɓen yo hewtuno mawɓe ɓen ɓay hannde mo heeɓi jindowo mo on tigi wondi e muɗum woni ko debbo woni jindowo woni ko gorko woni jindowo hara no hulɓini ɗi e ñabbeeli wondi e aagude taw on tigi hawrde e majji o addana on tigi ka nder suudu ga kono hara kala si ɗum no bonnaali dewgal zina si jombidiri ɓe ɗiɗo goɗɗo maɓɓe waɗi zina hara e bonnaali dewgal ngal no heddi ka ngal woni ɗon heddi ko so tawi mo ay muñaade so tawi woni jikku gorko debbo no jogii haqqe tottagol hoore mum hetta hoore muɗum e juuɗe oɗo gorko wa billahi tawfiq ustad lande boni ari ɗo kono joni e winnoreɗe ɗiɗi haray men fowtina on inchallahu taala haray woɓɓe no landi kon ɗon ñaawore sonnajo waɗowo mees ɓuri sonnaɓe ko hara hay sene tiggade kono hara ɓe tokkude mees e landal ɗimmal ngal ɗo haray kon ɗon ñaawore soodoɓe diplôme ji hara no faala ɓeydade fi diina kono hara leydi kam woni ɗon no gasa hara université ji ɓe faala yawde ɗin hara no gasa ko l'école ji gooto ma ɗiɗi tawa noon kamɓe ɓe ala ɗin diplôme ji ɗon joni noon ɓe rewra woɓɓe ɓe heɓa ɗin diplôme ji ɗon fiyo ɓe yawɓe ɓeyda gandal fi diina hara kadi gon ɗum ñaawore konko ɓe waɗi ɗon haray tammum ɗum ko sonnajo mi wawata manitade goy andi a yarnangal mi yejjitino ngal mi yejjitino yarnangal fi mes moragol tokkugol mèche no harmi ɗum ɗo hadis selluɗo feeñuɗo kadi ko tindinta no ari e muɗum tokkugol sukundu woni ko sukundu sonnajo go taƴa adda sukundu sonnajo go tokki woni ko sukundu moƴƴinandu ndu woni ko gaara o tokki woni ko ceeki o tokki kala ko o ɓeydi e hoore sukundu makko ndu Allah tagannomo ɗum fiyo ndu juutu ma yo janɗu haray woni tokkugol laaɗo maki la'ana Allahu alwasilata walmustawsila Allah huɗi debbo tokkuɗo sukundu muɗum Allah huɗi debbo walluɗo mo tokki on kadi Abdullah ibn Mas'ud o yi sonnajo tokkuɗo o wini Allah huɗi tokkoɓe sukundu debbo wini komin huɗata o wi hayta mi huɗamo Allah huɗi o yonto Allah huɗimi o wi ka qur'ana sonnajo no hunji qur'ana o yewo janggo e qur'ana ha o ari o inni he mi yalnu kal qur'ana few o inni yew janggano to o yahi o janggo e warti wonni mi yaali o inni ene ko janggoɗa kon a yiya ton wama atakum rasulu fakudu wa ma nahakum anhu fantahu o wi mi yihu o wi inni ushidu llaha annani sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la'ana Allahu alwasilata walmustawsila debbo on haɗiti idan no woodi wonɓe wi joni o ko periki wiyete ka ko honno gikku fona wi cukuli ɗum kadi koye tokkugol ngol jeeya no woodi wonɓe karama koɓe go wonɓe wiide si tawi ko moodi on tigi waɗani fiyo moodi makko o welto hara ella ala nelaɗo ittintinalɗo de moodi ko wi Allah huɗi debbo ɓeyduɗo sukundu goo e hoore sukundu mum ndu non haɗa dagaki few mèche on no harmi
mo waɗi ɗum aggiti gare yo andu dow aggiti gare nage hoore ko harmi nam diplôme ji amma sodugol wona diplôme ji ɗi ni ka Omar Bachir ɗo ani woɓɓe jala joni si tawi on tigi jogui niveau diplôme ko waɗana ko wasila ko ƴangal fi hewtugol e nokkure mayda diplôme ji ɗi wona kan joni gaya on ko ganda ko on tigi jogui ko ɓigon tigi jogui doctorat magistére no jogui professorat ɗum fo na inde den na laga boom ko muhtawa on ko woni nder ton ko si tawi on tigi jogui niveau mum sodugol kayit ndi jogui niveau muɗum haray ella ala no tagi si tawi on tigi mara niveau muɗum few on tigi yahi ɓe seedike meɗen seedi oɗo hewti o niveau ɗo o no jogui ngal gandal ɗo o jangi o matiére ɗo o heeɓi asabakari o matiére ɗo o heeɓi asabakari o matiére ɗo heeɓi asabakari chartu jour seede fenade kanko winduɗo on seedi e seedenaɗon ɓe fof ɓe hawtiɓe feni yoɓe toro Allah yo Allah yaafoɓe si on tigi heɓoy ƴettoyama ɓe muujibi ɗum ɗon o ƴettoyama inchallah hatta so heɓoy gandal Allah man taba Allahu alayhi aray kono ko yo tuubo toro Allah yo Allah yaafomo ko o feni kon si tawi joni ɗin matiére ji windaɗi ka kashfu darajat ɗin ɗon fof o dartina o tawa fayda o anda ɗo haray o fenade nani yani alghaya la tubarriru wasila de wano woɓɓe goo wiiri noon wonde joni aɓɓay koko moƴƴi mi fokkitani ɗum haray ha si mi rewi ka boni ɗon haray ella ala siko ɗum haray on tigi joni yeeyi dorogo heɓa mbuɗi buy o darna juulirde o waɗa markage uji o fawto karmakoɓe o ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo ɗum da no fo daguinta o billahi tawfiq ok o saha landa sakkitoral ngal ko sonnajo haray e modi makko adinomo jombude modi makko noon jombi ɗimmo o wi haray ka o jommonomo modi sonnajo ɗimmo on fayde hanko modi makko ala famatirde wala feere timmude ko dankora sonnaɓe ɗiɗo joni noon o luwi oya o luwani oya nokku goo o luwi nokku goo ka o luwani ara noon ɗon tawi ala yoɓe ɗo joddi suudu ha jooma galle o yaltini sonnajo on arti kam o e muɗum ɓen e yimode makko haray so tawi ɓe wawata wondude no moƴƴiri haray ko yo jonnituɗo ay haray kamɓe tum ɓe wawata hettude sonnajo on gokon kadi himo sali ɗum famille sonnajo wi ka saria tawi ɓe waɗa kadi mariage siffi so wi siɓe aɗa kadi mariage wawata ɓe sendude joni noon ɓe yehi kadi haɓɓe dogal ngal ɗon fuuta tawi kadi ɓen fayda fof ɓe feƴƴini haray ko honɗon sonnajo ɗon o wawata hettude hoore makko koye gandu taw l'islamu no newni ta'addud waɗugo jommugo sonnaɓe ɓuyi l'islam no newni ko ɗum ko fuɗɗori fankihu ma taba lakum min annisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu si tawi sharti o si timmi yo taw haɗa no wawi dankade ɓe no mari taaga mum ka hoɗingol ɓe ka holtingol ɓe ka ñammingol ɓe ka ñawdugol ɓe ka dankagol ɓe ka danki si tawi ɗin ɗo fof no timmi yo ƴettu ɗiɗo si ɗum no gaynanalimo yo waɗu tato si tawi hay ɗum noon kadi keeciɗi no selli ɓuri ɗum yo feƴƴu waɗanayo ella waala kono noon dagaki ka on tigui tawata hay arano on o wawali taw dankade mo ka o ƴetta kadi goɗɗum ngo o fawa hoore ɗon wano woɓɓe goo tawa ko chambre goto ɓe mari kamɓe sonnajo chambre e salon ɓe mara feere heɓugol chambre ɗimmo wona darnugol wona luwugol ɓe jomboya kadi sonnajo ko ɓe watta ɗon ɓenne ko ɓe lontodir o yawona si ɓe wonde o yaka nder suudu o yawona ka salon ɗum ɗo hayatu men on fewno ɗo haray ko garib haray no hawni wona oɗo gorko no sifora ɗo ni si tawi o mara feere hoɗingol ɓe ka tawata sonnajo no hoɗa sifa wano e nden nokkure aray ko hani kon ko accutugol ɓen jogui noon probléme ji molanaɗi banniɗi ɗuuɗuɗi ka tawata gorko wiyay accitata few tawa kadi o falaka jogade sonnajo on wengo ɗon ehiyo yani ko beetuma gorko wi acciti ma o waɗa hulu siko hulu ɓoragol sonnajo on addi ko ɓorone gorko ina memata yeeto siɓɓe mumen kala memu ɗon aray na ko sikki gon taw o accita ta hara kadi o falaka bala woɓɓe go ya jomboya goɗɗo go haga ne jodda e mum toon ɗum no ɗin kaaji no waali ha no foti ɓe ka liigi ɗo
Cheikh Ibrahima en ɗo ɓe waɗa département maɓɓe on toon ɓe waɗa toon sengo ka tawata ɓen ɗon no newnana sifa ɗi kaaji ari hara ɓe taƴa e fes ɓeyna he joni awa men en ɓay ko ni wayi joni min heeli dewgal ngal hakkude moɗon sonnajo yaw eddino a seedan timmi sa yi faalaɗo menen hara mene newni ya okkitire no hanno har ɗum no woodi saabu no ɗi kaaji no ɗuuɗi ha wona oɗo gorko emo hani jonnutugo sonnajo so tawi o heɓantamo ka o loosa wabillahi tawfiq